Bantwana benkosi, lithi izwi lamazwi lonyaka wezulu angikhuluma indaba kaNkulunkulu walapha ePhakameni. Manazaletha ngivamile ukucela uNkulunkulu ngoba lapha ekhaya ukuthi uyathandwa kanti awuboni ukuthi uyaliwa. Kodwa wena ijele ukuthi uyathandwa kanti uyaliwa. Nami-ke bantwana benkosi, uNkulunkulu esengimisele la kule nkundla ngimise kuyo, makungafiki lokho ukuthi ngiyathandwa noma ngcono kakhulu kunani. Kodwa angikhumbule ukuthi ngisemsebenzini kaNkulunkulu bantwana benkosi. Ngoba uma ngizokhohlwa yilokho bantwana benkosi ngizogcina sengidavuza. Bakhona-ke abantu bantwana benkosi abazi ukuthi izinto ngisho nalapha ekhaya izinto ema bengakafiki bona ngeke yilunga. Kanti bantwana benkosi monye umuntu olungisa izinto shembe kuphela. Akekho umunye. Ngivamile ukukhuluma ngale ndoda eyayinika inkonzo unyazi lwesizulu sesesihlalweni sesibili. Yayisinika inkonzo le ndoda Manazaletha. Yathi mayinika inkonzo le ndoda kodwa kwathi ngakusasa yayisiyafunwa ezulwini. Sezobuza umnini wabantu ukuthi kuthini kulabo bantu obenguthume kubona isona. Yena sabe kakhulu Manazaletha angiyena umuntu oyigagu, mina ngumuntu oyidliwanyana nje. Futhi nona amahloni. Angiyena nomuntu othanda ukuvelela. Sengathi uNkulunkulu Manazaletha angathi uNkulunkulu mayisethe angikhuluma indaba yakhe, ngikhuluma indaba yakhe kuphela. Ngoba lapha ekhaya Manazaletha abantu baphuma amagumba amano omhlaba njengoba begcwele bengaka la. Bazolalela indaba kaShembe. Kodwa okukhulu kakhulu oyokubheke umuntu esekule nkundla lapho kuthiwa khona abesebona isitha sakhe sekhuluma ngaso ashiya umsebenzi kaShembe. Abantu bayishintsha izinto lapha ekhaya Manazaletha. Kodwa uShembe engayishintshile. Ngelinye ilanga ngiyakhumbula ukuthi kudala Manazaletha kade makhulunywa ngemisebenzi kaShembe. Makhulunywa ngemisebenzi kaShembe kuthiwa amen. Uyingcwele ngoba kukhulunywa ngemisebenzi kaShembe. Kwaqhamuka indoda kubo. Yafika yathi kuyekeni lokho. Nothi amen makhuluma ubaba kuphela. Kanti lemisebenzi kaBaba lokhulunywa ngayo lapha eThempelini likaBaba. Mase uqhamuka wena kini usuzothi kuyekeni lokho. Kwayekwa ngempela. Kodwa lapha ekhaya ubuthi uma ukhuluma ngemisebenzi kaShembe ayenze ngisho emazweni akini ngoba kawukhulumi ngawe kuthiwa amen. Uyingcwele uhalalisa uShembe. Amen. Waqhamuka wona wasivala manje. Lelinye ilanga ngangikhona Manazaletha amasenkosini. Ngangikhona inyanga yezulu. Ithi inyanga yezulu bethi bavala imbongi. Imbongi ngenyanga yezulu bezisho ngapha nangapha. Uyabo ibinalalela imbongi ngoba beyisuka zisho zonke kanye kanye. Yayisithi inyanga yezulu bayivala bathi hayi mana yathi inyanga yezulu bavalelana bababaza nina ngoba bazishela. Yini lapha ekhaya makwenziwa into ukhulunywa ngoShembe uqhamuka indoda emzini wakhe ibisithi kuyekeni lokho.
asipho ukuthi masilapha ekhaya asipho lokho uNkulunkulu ukuthi masilapha ekhaya eNazaretha kodwa kasilalelisi singayidambela izinto zethu eziqhamuka kithi nesicabangayo ngoba masiqamba izinto zethu esizicabangayo sizophambana noShembe eNazaretha ngasenkosini inyanga yesulu eNazaretha yathi imbonga idedele ngoba kubatshaza uShembe kodwa abantu sebethi thula wakhe lo msebenzi kaShembe ukwazi ukuthulisa abantu lapha esontweni uyabona imbongo bekukhona ngishimbongo mhlambe eyibhedelayo kwizwele kodwa ngoba ibabaza uShembe indlela embabaza ngayo yathi inyanga yesulu umyekeni ababaze yena ababaza uShembe yena ababatshaza uShembe kuqhamuka umuntu azothi ungashiyi ukuthi uyingwe kanti umsebenzi yenzoba nemsebenzi okusuke kukhulunywa ngayo ayenziwa yena uShembe sengathi uShembe eNazaretha ngasenza sibe ngamakholo asenza uShembe sibe ngamakholo singazenzeli okwethu ngikhulume ngendoda esasinayo kwaMashu lendoda yabona uSathane ngamehlo imbona phakathi eparadise ithi lendoda yabona kungena indoda phakathi ethempelini kwangena indoda phakathi ethempelini ithi yangena lendoda yaqala amakhosazaneni iwaphunga amehlo avelozela la ngivamile ukubayisa ngokulala esontweni musukulala esontweni ngoba ngeke ushiye imbhedele ekhaya kuwe uzolala la akuyona indawo yokulala lapha sizela ukuzokhonza uNkulunkulu mayibonkosi ithi lendoda bantwana benkosi ithi lendoda yangibona ephunga ethempelini ithi yabona ephunga amakhosazana wawaqeda wathi mayese waqedile amakhosazana weqela esililini sikaJamengweni wafika nakhona wenza lo msebenzi waphunga omama balala weqa futhi wazongena esililini senkayisuthi Ibali masile abaningi